Kenya ndetse no ngaha mu gihugu cy'u Burundi yarasize ibikorwa bigiye kumva munsi ya vuba muri wa mwanya nibaza yuko tutarangiye afite ibibazo byinshi mwari mwifuza kubaza Ashley ariko byagorana cyane ko mubimubaza bivanye n'uko yari mu kindi gihugu muri wa mwanya mwiza wo kumubaza ibibazo afite ibibazo ashobora gutanga kubaza umwanya gukora gusohora ibikorwa bya bishasha n'indirimbo ya bishasha y'umwanya yo gusohora video yayo na n'ibiteramo tugiye gukorana ahanini ibintu bizanye mu Burundi gusohora bishasha no gukora ibiteramo no gusapotinga show ahanini ibintu n'ibintu batyanze nzokora n'abaririmbyi benshi na Bongo Masterland n'abandi benshi muri Kenya niho nsanzwe mba kuri umwanya niho nkoreye ibikorwa bya muziki ndamaze kubona amakontakte menshi adasanzwe mu muziki muri Kenya hariho ibintu byinshi nabyo ibintu byinshi tugomba gutegura muri muziki mu minsi iri imbere nk'amakolabo ndafise kolabo nzokorana na DNA ndafise kolabo nzokorana na Carbonistari n'abandi baririmbyi benshi bivanye na budget yanje muri aya mezi 3 nari maze muri Kenya na ahanini nta bintu byinshi nakoze atari kolabo nagize n'achoka kumana Kenya amaze muri Jamaica la video tukaba twari muri possible yo kuyikora nga yaragiye muri tour muri America yagiye muri tour USA nanjye nari sanzwe nshaka muri hani nacho kwandika kwa ya muri minsi imbere Okay, nake nitwa Dibidibi nuko afisa mataye umukobwa ya mukobwa gusa afisa mataye meza Dibidibi sindibaza mbuga maybe bon reka ndabishuye na numwe turi kumwe mu rukundo kuri umwanya ya nibaza ni ibyo byakwiye single nanu I'm single now Sekipate twarigeze kumva bivuga yuko hoba hari indirimbo wemeranye gukorana kungerateye intari gatoya mbega koko mwamufitanye koje gukorana indirimbo mbega mwamuje gukora indirimbo kunde ego muri misi mike cyane gusenga ugiye gukorana indirimbo ego twari dufite imigambi yo gukorana indirimbo kuva kera ntaragenda no muri Kenya muga umwanya niwo wadubaye atuberanye muto muga ubu naje bien sûr ko tuzokorana. Nimekuja hapa kutoa wimbo wangu mpya na kufanya video vile kama nilivyosema. Na ni wimbo ambao utagusa watu wengi kwa sababu ni wimbo wa mapenzi, ni wimbo wenye una huzuni na video vile nina imani itagusa watu wengi. Na kuhusu swali lako kuhusu video international videos zenye quality and all that, hiyo yote ni pesa. Hakuna kitu ambacho kiwezekani bila pesa. Ukiangalia industry yetu ya muziki Burundi haijafika kwenye level mtu anaweza fanya video ya $10,000 kwa sababu ogopa mpaka saa hii as we are talking anafanyia video ya chini anafanyia na pesa $5,000.
So kwa level yetu, kwa level yenye tuko nayo hapa sasa industry ya Burundi, kama si yule msanii mwenye iko na mtu anamsupport ama manager, sidhani kama msanii mwenyewe anaweza kujitolea akatoa hiyo pesa $5,000 kwenda kulifanya video na hana mafanikio ya kurudi. Unaona, sio kwamba siwezi nikatoa hizo pesa kufanya video, naweza nikazitoa, lakini naangalia ile nikitoa hizo pesa narudisha nini, kwa sababu kuna vitu ambavyo hatujakuwa navyo hapa Burundi. Tungekuwa tuko na mapromoter ambao, kuna mapromoter ambao wana promote YouTube. Unajua ukifanya video kama hiyo umeinvest pesa, lazima zile pesa zirudi. Pesa zinarudi aje? Kwenye YouTube kuna kila views inaingia na pesa. Kuna wale ambao watu ambao wana vipaji katika hiyo kazi ya kufanya hizo kazi, upate views, uingishe pesa zako. Sasa hivyo vitu ni vitu ambavyo tungekuwa tuko navyo Burundi kwa sasa, sidhani kwamba tungekuwa tuko kwenye level, the same level yenye tuko sasa hivi. Yeah. Kwa kifupi ningependa kusema kwamba kwa sasa mimi siwezi nikainvest pesa yangu $5,000, labda manager. Mimi kibinafsi kama Ashley siwezi nikainvest pesa kama hizo kwenye muziki na sipati return, kwa sababu that's a waste of money. Siwezi nikainvest $5,000 na sipati kitu chochote. Nadhani kwa hiyo mnanielewa. Kwa hiyo unafanya pesa kwa muda? Kwa sasa sina manager. Kwa sasa naweza sema kwamba sina manager, kwa sababu wale manager wote ambao nawapata ni watu ambao wako serious. Ni watu ambao wanataka tu kuwa hapo kama manager, kuwa hapo tu. Mimi manager ambaye nahitaji katika muziki wangu ni mtu ambaye ananisupporti, ni mtu ambaye mwenye ana kipaji kuwa manager. Kuna watu tu wanajiita manager lakini hawajui manager ni nini. Asaswa hapa Burundi, watu wengi wanatumia waimbaji wakijiita eti ni manager wao, lakini ukiangalia hakuna kitu ambacho wanawasaidia. Tumeona wengi wasanii ambao wana vipaji lakini wanasema eti niko na manager kwa US nini, amsaidii kitu. Ambapo manager, kama uko na manager ni mtu ambapo anafaa kupeleka kwenye next level. Angalia kama Urban Boys, example kama Knowless, mtu juzi tu hapa sasa alikuwa anaimba tu, tunaona kawaida, lakini sasa Knowless yuko kwenye level nyingine, anaitwa awards tofauti. Sio kwamba wasanii wa Burundi hawezi hivyo, lakini ni vitu ambavyo hatujakuwa navyo kwa sasa. Yeah. Management yetu bado ipo chini. Industry yetu, entertainment yetu bado ipo chini. Inabidi tuangalie suluhisho ni nini tutafanya ili muziki wetu uwe juu. Tusamanishe muziki wetu. Tukisamanisha muziki wetu na tujue ni nini la kufanya, na sisi wasanii, mtu anaweza kainvest, anajua juu hapo nitapata faida. Unaona? Yeah. Basanga bari byarugu nabo baruguru nkanye muri media y'Ubujumbura cyangwa bitamo by'Ubujumbura. Mba je nko nanje namuntu wa mbere yari yaragwaje yifuza yuko umugira uduheramwe tukaba yene ntiwe baranye Bujumbura cyangwa abaruguru kabarundi hose tukaba accessible nkuko umwana murashire agena kuza zaheza anatandukanye Mombasa uko amashohe ko bari igihugu kandi bose bari byashara umba ni kugira ngo kubanga connection y'igihugu cyose bari na ruguru. Kubera ko Ashley Diva yarondeye Masterland, kuko Masterland yarondeye Ashley Diva mu gihe abandi baririmbyi benshi mushaka gukora to bataraduga ruguru, ako Ashley Diva gahitamo Masterland wagenda gahicamo Ashley Diva. Ndashaka nisho icyo kibazo nkuko nabivuze, nkorana n'abashoboye n'ababishaka n'abafite courage. Masterland umuntu amaze kwitima mu bintu byinshi, amaze gukora ibikorwa byinshi bitandukanye, ngira namwe murabizi. N'ikindi kintu cyo bacatumye dukorana na Masterland, kuko iyo ndirimbo yanjye shasha ngiye gusohora, ngiye gushikiriza vuba, iyo yanzanye no gukora video mu Burundi. Ni indirimbo izokora ko benshi, ni indirimbo ifite ubutumwa buri bukomeye cyane, ifite ubuhinga, yakoresheje ubuhinga bukomeye cyane muri iyo ndirimbo. Yeah, naramucuzinze yeah, because you have same vision. Ndamungani usanzwe twavanye kuri Ashley Diva no mu beginning iyo kubera twavanye kure muziki ngango mazi ndi muziki mu Afrika nagenda mukorera n'izitandukanye, urumva kubera navuga yuko
turabana nga turazinanye tubaririmbyi bazinanye kandi benshi urazi yuko ivyo canke intumbero zabo zigarukira mu mazuru yabo bivanye nuko baba babona byagufi mugashire nabonye yuko afite ukwitanga kudasanzwe canke no kugira nashaka gushika niyo mpamvu gufatana twebwe hagati ngo dukore ikintu kanaka tuba tubona yuko atari utumwanya gori ariko twagushyira ingufu hamwe kugira ngo dukore ikintu kiri strong gusumba cyane kwikorana njye nyine cyangwa ari wenyine ndakubaza ikintu mbe ayo ma izo ntara mushaka gukoreramwo iyo tuwa murashaka kuzitubwira nimba bamara mu usanzwe kuri umwanya ari mutoyi twari twifuza gushaka n'igihugu cyose nta komune par komune cyangwa province par province aho kwa umwanya mutoyi twifuza gukora amaliye province makuru cyane cyane gushikira ile sanat maze gucagura igitega n'ingozi ariko kubera hari amagahunda menshi ahari twatekanye ko mu mpera z'umwaka zo gushika mu zindi ntara reka none tuzokora tuwa ya kandi uretse n'ibyo turi ruguru ariko ejo cyangwa igihe tutashobora gusohoka n'igihugu tukagenda i Dar es Salaam gukora show n'ahandi cyangwa kurondera amakuru avuma n'ibishya nk'ibiki umva ni gahunda zigenda slow by slow